Rũhonge rwa Rift Valley rwa kĩama kĩa mandagĩtarĩ KMPDU nĩ rũrutĩte mũkana wa kũgoma ihinda rĩa kiumia kĩmwe akorwo thirikari ya kaunti ya Nandi ndĩgũkorwo ĩhingĩtie ngirimiti iria maiguithanĩrie ikoniĩ ũruti wa wĩra wa memba kĩama kĩu. Matongoretio nĩ mũikarĩri gĩtĩ wa kĩama kĩa mandagĩtarĩ gĩtaro gĩkĩ ndagĩtarĩ Dawin Ambuka. Mandagĩtarĩ maya matetetie gũcerithĩrio kwa mĩcara, kwaga kwambatĩria ikĩro na ũnyihu wa mandagĩtarĩ kaunti-inĩ ĩno. Madaktari katika kaunti hii ya Nandi mishahara yao inacheleweshwa kulipwa. Wengine wao wamefanya kazi zaidi ya miaka 10 na hakuna promotion. Madaktari wetu wanafanya kazi bila madawa kwenye hospitali. Madaktari wetu wanafanya kazi kwa upungufu mno. Hakuna madaktari wa kutosha kuhudumia sisi wananchi katika kaunti hii ya Nandi. Maugĩte na thengia gũkorwo na mĩario na atongoria rũhonge rwa ũgima wa mwĩrĩ, mĩario yao ndĩigana gũkorwo na umithio, na ũguo kũria Governor Stephen Sang kũingĩrĩra ndeto ĩno. Tumezungumza na watu wako wa afya. Mazungumzo yetu yamefika mahali ambapo yamefika kikomo. Kwa hivyo kwa niaba ya madaktari wote wa kaunti hii tumetoa ilani na tunasema ya kwamba kama haya matakwa hayatatimizika kwa siku 7 na kama hakutakuwa na mazungumzo ambayo yanaelekea kupata suluhisho kwa madaktari na wafanyikazi wetu wa afya, haitakuwa na budi ila sisi kwenda kwa mgomo. Ndio. Sisi kama madaktari tunapenda wananchi. Hatujaanza mgomo na hatutaanza mgomo mpaka tufike mwisho. Leo tunatoa tu honyo kwa kaunti ya Nandi and the excellency the governor of Nandi County. Mendekithĩtie motungata ma ũrigitani gũcokeria thirikari nene, makiuga thirikari cia kaunti nĩ iremetwo kũrũgamĩrĩra motungata maya kĩhinyio. Kama kazi imeshinda, magovernors wapeane health irudi national government. Health irudi national government. Madaktari wahudumiwe. Wananchi waweze kupata services wakienda kwa hospitali zetu. Ngĩribotera Inooro TV, njĩtagwo Ngũnjiri wa Wanjohi.